नमस्कार मु झुनी आपण स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल देखंतु मु चुल्लो भात रांधछि एबे चिकन प्रस्तुत हो जाइछि चिकन देख पारथिबे केरको नाल हो जाइछि आ मुटियो खसो जीबिनी भोले पाते कथा रहछि प्रेम पाई आ मुटिया भंडा तरकारी खाइदेनी खाई सारी देखुଛନ୍ତି ତାର ଚୁଲି ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଉ ଭାତ ମା ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭାତ ବାଢି ଆଣିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଖାଉଛେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେल ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।